Yona abaibuli baruete omwana mba amanyete nangu cyari gusumbugo abaruete omwana in good faith agenda ajo kolegas batume kende ba imanyete ngayangi nesi ari lakini ahangange na isino musani na bonko mubwatiria turachaka kuliga ngines bono baka tomonyore itoko monyore kera so bonto manyete bono tokateba gotero kutiga toko no kutiga toko ire toko record egeti teke gima aje itako kwana sami emamba yegere tata unegere Agnes no mwana orenko oroso bono ere ikonga tuanyerorire noere ngobono tuachakire narration erinde toba letere narration Agnes ningo oyo musambete ningo sobo ni ngai no tolega iga kyagara Joseph Mugeni mochoru nabo bari korosia matera ya nabo bari kwisara sana chonya iriso saba babu barosia omogo kotubuga to monene pinantu kwende kwakira Nyasaye ngaki esosia matera yonsipi no mogako yo Joseph Mugeni mochoru kotera koyo no como alisia rose timu wako yatamanyeti mungare nware gaiga nware ngase pande ya Kirwanda igo tolero gaiga to batebie torete revelation Agnes ningo ngayare ningo musambete sobo ngayere karibu sana Mugeni mbia mono ndiko gotiga ndorago chanda ngo jandunde kengero maite ningi Mugeni ndiko go chandira you are the only connection between us na choni alisusaba asi choni alisusaba bwale bono iga ndoko boikera pi ngoja maswali ndokora kintu kumugio yupo pale usikofikika mapenzi chuki wala chochote hatuwezi kumfikia lakini tuko na furaha kwamba unaweza kuconnect mbia mono tata mbia mono naende so gontalera kente kumbori wala wale ndise sani ya butu yobole esani yobole dio mwana Agnes oyo musiganete akagenda Nairobi yoboreri manager tu ariko kana Stephen Maina Manua tu akabere como kerito bono Stephen Maina Manua oya asiganerete omwana yagenda oboreri
n'omuhiri orengi Umuhiri oyo. nerega kumusigana tamaete gusaya nakikoba nabakiete omwana oyo nabeto lakini nona abaibuli barwete omwana mba amanyete nangu kyali gusumbugwa abarwete omwana in good faith agenda ajokolegas batume kende ba lakini bono omwana oyo karaika Nairobi egasi ya nyumba yonse ekabeya osibye ebintu osibye abana osibye enyo yani keregendo igatigarira Agnes omwana oyo Agnes yangumitie na murigiri gose ni monyore lakini nanye kumugere sali Nachakira msoko. so abo lidia ruseti wo ria serikali egakora buna yakoreta akairu skuru bono buna arwete skuru tingume uso mwana onagete boya lakini so abo igere insa akanyanja abongoja kwenda paka so bombo uri umugaka isento sikaine nande namanyite mugeni mono muburi nga yu mwana Agnes yakali Tanya koroka na ikonga. ya nonya mburi umugaka uyu manye ko story ya Agnes wikerese life na abambo yakali igentara erese ngiria roji lakini Agnes igaro chubururu Obombe. umaite karo umuntu akuguita naenda akusambe no moro kwa beki arusiririko naenda gusiekera gukiesto Akatioka. Mugeni enesa nyama mavera sana. Saidi. Omotori omoruse tingaga musamba samba nemyaro. Omotori omoruse tingaga musamba samba nemyaro. Umwana uriaga choka nyumba nyagitari tachina mwira. Umwana uriaga choka nyumba nyagitari tachina mwira emechano. amabira ine jirani egwete omwana okonya gakonya gukora igasiga nyakirie amatuka erira tatatarandikana nero chita gake report Police. Saidi Nairobi bakaja bakanyora no mwana omwana uyu nasikire sto Ono oyo na chitaka bwatu. oyo Oyo bono. na abwate tuwe dende no maite munenzere ebesa kubwate naende yakatiko no tali kwenyaga Omugano oyo ngakimwana nore kona. bono mugano yetu itukanyara kuru sabo ibuli baye iyo mwana akaru Nairobi oboreri twanyorire report yakasamba asambire aitire naenda akasamba sambo bono alisi akamenya wakesi mi musani yanare orenge Nairobi akamotebi bigenda paka kusenta ndora uini kwaye gento na tebigwe omanyi umwana inga yere tugoje umungwano ina kiete akamanya wakesi ni akatebi alisi umwana iso begere kanyanja ngito no mungwana akatebi alisi umwana ibono bunanga kotebi igari nyagitari Kenyatta lakini yara maboke serikali bono yara maboke serikali bono karo umwana ya gwenete umusambali naro roje amabira nubuno bwata amabira akairu umwana uyu serikali ikamutena naso ametaka kule school lakini asebono iga okemuriosa timanyi tinga Agnes yari lakini ahangange na isino musani na bonko mukwatiria turacha kuri Agnes bono paka tomonyore itokomonyore kera so bonto manyite imanye te baka nyumba nyora mungaro imuburia mungale nakyo tabagusu akwana mwana kola shikisani chire ndugu nichibwa toko semya lakini muno asesani oboreri no bali siate bate ogusamba kwa Agnes bate bingore Agnes Iyo Agnes tengo tuara mangana mangenda kone yae sababu se karenga kiye sani yeso na tinda chini pan oyo tora chumi kirwanda na tinda chini mako ni oya bugete oyonde na ringo chini wala ndina jinga ya ene nimesonye mwingi so ati sani yo muna ngonya tegera wote ni kwa toko senya sa baibuli badia pero kende pago te ba batai ko ya ba no school
baira abana cisukuru mbaenda ko babiri bati gucandika muna abana Agnes yacandikite ote nga tanya kororekana so bagutanga tumumanye twende kakiya wanyotire tanya gute so muna menite na twamabi ote wana mwana yigasirite singi ya isa ngaine twamarwa njita maruta bwati bese wana umwe ndege singi no mwaka bwata kendeke kwa umwana kwasali ubuzima bw'umwana ya masomo wana yanyisani iyi yaringe ya masomo wono tanda akoboli familia Agnes onye manyete ninye manyete ino kanyanja mwina so numa tabantu amwabo wamaba nimba orakirete turachaka tola launch koliki Agnes tomanyole etoko monyo Agnes tomanyole etoko monyo kenyi ngale turachaka koliki Agnes tomanyole na batoko monyo takubuli mungare na ntomonyole ndebi tuliki Agnes ngende muri ekere ise no musani one atotebie Agnes yale togende bweka akwerese uri ugweto burure ebinda korere tu emiaka ya itire akoterire mwaka 86 ama na 7 na 87 itseno kine mi ono toketa Agnes yobiro montomo lakini ndopate hacha mono kumanya anitonyo ra Agnes elina Agnes bie komo nyina tuerese akwerese yakiale Sami ntongo kotebia kisani kiaris nende ngwiro rirandero zine rie komingari kokotebia no chaka kurwa ari magegese twachakirite twari kubugina Johnston Kiragi umugaka nero gotere sauti ya kabiri te Kiragi ukatubugire diri endangani agateri sauti ya kabiri alisiote ya kabiri Kiragi ana kubolia mwa Kiragi akataire sauti ya kwanza kialisha akotere ya kabiri nande wono nere simba yanje dego matena karabu hatango indu yumandore naki osali simbo gerage ngwegerage ya nero bundise te Kiragi nero bundise te Kiragi alisiegere emamba yegere tata ya unegere Kiragi akabiri sauti ya kwanza alisema nero matena karatere sauti endangani ndere ya kabiri nde ngunga kitoko genda ngamotebia igajike ngamotebia no irana sauti ya kwanza sauti ya wane ngansu mbiyoko genda mbiyogocha wane ndukia gerete Kiragi tugacha komotena kara irana gochiaiga na gotetine gogotera ese mic onye 6 inches no tara igari studio ande gokwira na inchuari sandil ko gende gure gende kiriki nzangani so kotegera nabo konyorande yekiete iguro ande gajansi Kiragi ngare kwebo genda magana yari kweba to komotena gwacha ariese kware ngemanya wono ndinandigire Kiragi ya tayi malitagase agenda yes whatever kurukisani kimwa chakirete mpaka ko genda ro ibintu to tane byo mane bitoroje bitoroje Okay. Esto corre na altura nyore sound yere quality. Because it's ngoje isko abebia. Wono tata. Lakini akotebi ngaki. Nuganito chake kuruwe chiri twachakirete bako mwisho otokoenda paka esaba nyene bagotebi ngiki alingi nende na biriko naboiko bono tikatura na somo ase bali moko to join bono igani go tole na Joseph mugeni mo choruga abange bono mwamo manyire nero bugate lingi between us and Johnny Alisio sababu kere nero manyite nero lingi chikoni me kera alisia krosia matera ya konya ne mugeni ole kanda agu konya komote kuna bube kaiga go bono mugeni na kwete ene April yo musikyo kirwanda. That's why tolega iganero bwanjire gotweresa etokubwatie sanie yo mwana Agnes cheto bali Nairobi akachandwa sana
esani ya getukari 1987 1987 ngentongere ngokobori omaetenga kiyo Children Act kwenye teracha yani ya sheria iliye kolenda haki abana kwenye teracha nabo jango mwana oga no koliega singa yokumya abuse yabana yale nkoro nyora nisa Agnes taruito mwana sobobe ekiagere oyabaete n'abantu basikire Agnes isa kite tali bantu bali recha n'abantu basi lakini omoreri oyo iruta Agnes namanyire ninge nyora Agnes yakotebi ningo nero utakito kwa no muntu ogaigata gotiritiria yongo gotebi Agnes mote na Agnes tebo uri tu akoete lirie kare gachite lakini ndagete kwa bande hint Uriyo ireta Agnes Nairobi sobo nuire ikonga nabona atakambate bya marita lakini kara akire story kwenye Agnes weko gwatura ninje ngenda so na totamonyora mpaka tochitoka ndo mkyuri tote ba Agnes warete tuwa ese tato mwa Agnes tora akorkia kene ndori kwebacha ikiagera uriyo ireta Agnes Nairobi namanyire sobo namanyire no ari ntochitoka ndo orora tebi ngaki Agnes yurekera mwiri toboreri nkia mokorerete ikiagara nware tarakwa noari nato information lakini keep tuned ikiagara story is getting interesting because we are going to unmask Agnes ningo abaibuli baya ningo oyo mwirete Nairobi akamusamba ningo that's why aristaka telire kisanya guessing wakteyo ni gare ko research olika onyore kene omana gotera mugeni tiango boliriswa Agnes ni gakuri present abana abangi barasogode bakoirwa bachikorera ita Nairobi yosenkai Mombasa town yende onse asaba ndo kero kumwira mwana chiko konyo yonyo kire kwa mwikiri kwa manya ko mutreat buno muntu tali mwanya ba kwa mana ko mutreat buno mwana otali yoyo o komo bokisa kome yabo tuko achake igasia nyomba niga kwara late moko ragera moko matebia gendo ragera chikoni ni mwara geremes ndiki tukwa ni regento kyoboreri buna alisia kere oboreri bono kare liri twakinete bwarenge bobe lakini bono oboreri obo bwacha koba ekara abana omuntu omwana akorenderete omwana nere no ukumwira buno omwana owo ekare kutikoragerere mesa mwamo tebigenda ali kiche niyo ligiatiga runya kokomba oranye sana ko omorema omwana oyo nere ogokorera abana bao baende skuru bagocha nere obasiria obakende baje no muntu mana bona ekare kumwira kwanza kumu district kuna taliyo oyo ira noyo kwa ena ndio se muswati omino onya ko mwana muswati omino oko mwako roeru oko mwana mnyaka oja na anti gangaka mwangana na muswati omino to ko ira buna naye noyo ikero mwana wa ire namba bokabire kende kya nyumba tarasani ogosibeiri abana bakire skuru bakiro baire kende ayene gasyokare naende gwacha kwa mokori gasoreta kiregente mesa kwa matebigenda chikoni orekende giatigara gose mwari mwame kumurutira chisani ikwe mbobe naande koko anya sa ta kwa mole koko motebini ta keep instructions kwa loko moita tinako tebi na kyokwi Agnes nacha kwerese live ekiaroche weka naenda turo yo akotena nyare bakangira tinkwe bapaka ekare serikali uja weso imekulendo omwana omwira Kenyatta akagwana agachikoma mali ya serikali ujina kiaro jina nintagenda kago kanyanja igambere sena chite kuchi lakini etoko museberanya sa mulenda nyakobo aba subati abakwira bali Nairobi ose Mombasa ose town ando nsi asaba kamenye kono ero musubati na baisa na stenyo mbaka nyakorigeri TV katari ko kuna kende kyos tuama nyakora bali rubuna for example mufana Agnes kero muri monyomba nere abana bonsi nere orosi endagera nere oboka mambia nere kuboka
ano tebu ibintu bya bere tayari imoka nandi kwacha kumuita nandi kwama na kumuita nyasaye nako nandi kwama na kusambania mioro nandi kwama na kumubunga nandi kwa musie Kristo ime ndugu yangu yora nyasaye nako murema ase sonye ya ibuna mwanya rosti sani ya kirwana yetege bono na sio sababu mafundisho kibata secha to baise kuru mwanu agenda oboreri bera no mwanu boreri mboli mboyo bono mboyo una no mwanu kuru anda oboreri aiteyo tata haya to amwa muntu muno mwana ajo agenda oboreri ya kabenu cyandika no mwanu yona marua yuko kunyigera ngikuriye obokoranga kiabana ngimboleta na bange tigangena noyo omusiko onguswere aigenda no mwana choteseke lakini ngotebie kare twajite kwa story ya Agnes twajite soba Agnes isakwa enjira isakwanete obutaka n'ubu ari kuminyoka na magurari mere Nairobi ono nyora ari kwenda Nairobi ko nyora ari nginga Nairobi nende ya tebete nkwenda nkora maajabu kumwana ne banzambira Agnes yane lakini tukamotebia yabona gaswira maoke serikali ayakiga wote tuligira ngemanye ni ali tukaenda tu ikaikonge tukagenda kaliri sapa kali kiti 11 tukamanya kwenda nyumba agante tari kono komugeni ongojuoi mama tongojuoi ni ekebaki asekike baki ongojuoi ekinekegere asekike baki yani tugotaburia mangana twagenda asoka ongojuoi nekegere kibiniti ekebaki ongojuoi nekegere bone ekebaki akaikaransa sabina mama akaikaransa akabirete entongiro ari kunya ko nakera koma okogoro tabari sa komposi kerari go kiyaga igono nani je tindi go kwana ako trekira kira kora como de ongojuoi egento kari ya soire ngege sai sine karamu ya nega karati omanya kuruo otenena naikaranso tena wono nteto tegera wono asoire studio eki omonua namotebia soire wono turangiria mamura bago teno kubategwate okotero lakini okotora kwa humwa kora eto korosia aria koroseria okuguru tugukura twarangiria bamura erino botuko ena gotebie twari korosi botuko disturbance etei ondata yugo gututura oro icio kura onye saa sita ndebano twenda na mokoba na muikiru rero nkoba nenje na mokoba ibona dima dio ese arengengia noko kobana paka naja kama tebona genda na minyoka na mizuki jitora kagana minyoka utikirite na ndo ngagere ondabiri na injua gento kirinda getango tora getesa kianda go jamugazo ondabiri njunyomba tindari kende namanya bunda kingo mutriti enda yakira twasoa ondabona amagoso ngayariteyo pasi kiabeyo nandi tuanda ko sete kende ona aye yo to se queda mogeni ihana iwaze kia kera iko kotero ko kagere ko rotonsa ene piti ne rekoreto maana na kibono kumko to tena ya kuwata kuna sukia koraiga bas ndio ya soile okotera kwa Agnes ko gasoka family eringa kiachite ke kuna alisota tele alisota mbabedi ina boro buna bali to mwana mbona iga mbareba no jogendo mbareba ende mba kweba eyo mwana ogo ituna asiye kerta testo matuka tatama gima ende umusambete ngakiyo
goitwa na gusambwa na kubekwesto na gusiekerwa 3 days ayitari musamario yo borti umwana yo ngaye tutaramurora angatari okubaire batuguti karapo seria bate abe mwana atamitukurwa karatu mokerago ya muno umwana gutu school gigi ndakana na baibuli no bari na cha ko te kumuri ginde lakini ile sanya mabera sana Anto mo ko iro mwate makorenda na bana bayi ni wako lakini abantu baje tuko bara ego yuko baitiru abana mbari yuko ni ego na hotel no yokonya kuyiria maliga mabebe mungari tutabia message ira sabatoro message ni wrong Iri osomia Bible bari ba tupata abana bano ko kinya abana bano to basa ko ira abana bari ira abana skuru basome egere baje kwa nyamambia esa ni bego ajini ya masomo Ego somia Bible mwanyoro tena mwabiri ndi yale aire to mwana wa skuru angata cheti ko nyara chali kune yiya yo kusamba sana mwana kana kuri swali ndo kwana kono ntutagete standard yo musiki okiwando irane ori mwaka bugiri oirane kyara nwore na bande nwogari na mugeni nwara abune patron une advisor ye pan mangare ntagete oiri bagiri bya bene otebya mashapi meji fan nkiyota keto kwa Ngambe ya mwana soko mali bageriba umusiki oyo matemwa amba bali mwana mwanyo gwe na ba mototegerete kono mwanyo gwete se gweta Kenya ngima na gusima no tutega tukoya no musiki rito mukuru nywa kama twaka yo akiro mate twara kora musasi ama konsana ayo kwero mwaka ya mutoma osopia Toda itu wana wajo kara muna wana musiki ya rongo to koro sike tero mandi to abugiri to ara kora ne sani au kwa ji lakini wana te teri gochi ko ta teri gochi ko fuma muna tiricha kare egita kirie giansu wana to da kwera no mutindo lyo mokoro no turu koro bole wana kwa be kalioka korwo mutu kwa be ka ojago ega to akore ngeke na mano wana ma teri ndo ege musiki o makongo no kanyora makombo kulimira no ayo no mugonda ko te ko rosio no bukombe ko kwa to bukombe no mwaro to chimugo lazima ga no mugondo ko rero bukombo we gazi umekora mapato wana ntinare ko te bya masapike to kali moto tegere ta bari mumbu abale chise changu muna bale Kenya na bale kusijigo etangino bato bwati sitonyore vyombo tuchako musiki oyo mukoro Tari yo sasa oyo mukoro bolyo litoira ne standard otra agenda ari kintu ngire ekitangire kyapketa eki style kibugire eke sanilera kwa bwitie solo enganzu sana kerego chaka nkuigo bochanki yani nkuigo kuna na chaki kubi style yani changa musa oyo na no botiga ti ere egite kinge bangire sana style ya chaka nabuki kwa hacha yo kutaka kuchwinga kumanya na message ki ere ngumbwa ngo kuprepare kere buna mangana kari kucha na marito what does it take to prepare ke bona ke gocha ya masoesi amangi kyagera ingenjo kwa bugetirero antari yaro rabugimana okona kwa mentri gento obonga inigete yo ngani gete kwa menta wajinje waranga ndasa kubeka gangi kiraba yagera esani ya jiwanzi style gelo ine esani ibona na kwa buyigo ye to ya kare to maka yo mumu omwa yani kera litukora tai kera lituko kera jinsa
egento Sateli gioko ko era bataranda ba menta kanto. yo to karabona kutwara kapokile saa moja twa kalizo esi mpaka saa 6 saa 6:30 twasoka bona inero tokoroka breki batekaine bakaranji toika saa 8 twarage Ala Sami kore nyumba onye masohesi una mwabo kamambia onye kende ngeyo maskini ya Mungu tunasuaka muziki masohesi mpaka saa 7 unatoka kidogo 1 hour naende tuiranire ine nando ndete yo soka haya no ndeta ko chaiga kuna ngurigeria goja aiteyo ekambi aje ndeta yo omuntu ayusiomeriga haya ki one gento tutageta abantu baminto batokonye nje kwante birimbe patro evyombo bijega eginko batebi nakibaho nabigirango nande gwakajingo style karate tebia estandi lilia liso sabu inche unande tidanye rapado ntonyore bintu tutajaribu lazima tutakaa evyombo tonyore kama mazoezi black this na mbayo ngare oyo koreta kichwi nduge ndutu arenge mwareta gote oyo koreta mutu mote na kora igata akora goseta atachise na mote oininka esa suspension kwenda arat makamata gote na alina gosa nyabire gira neka oita na ndine irorera magosa haya mangana na no ta tore tu mutu gwetani uri batanga ine aitayo agokorwo Mbona umuntu arataka paleta kujua kusaidia Alice out na kurigio uyo ndina kobeka abantu mbaro akina kata bali muziki bwana toje kokara tali olia muziki yako toje yoko bugigo kutaze kora tema ngotora irano mutindo lyo mukoro ninde twarengo ndi ndutora so na bawo kokora ndi bakabakore oma support chikobora support muntu toko makalira asikuru mambia paka maragaba tari kende ara na mambia no makalira naka tawaba igo ekara toko sigende kyo ni kuchipanga no kwebanga ndeka ndokwenya igo toko bangisi na masabiki ya itobo baturutira kende keiga naka tiro kenda bangwana balimbia bakombugeri sana nenda getemba kwana ndianda kubutsami anya narende kurigo sine kiri buwe 20 ari na bagana barenda no sinywe siwezi anda bono uroje ngirendo tato era no okay to chake it's an okay ndo twachakire bona kitokonya gochaka bali bakona gocha no bakona go bali to kwapira ase internet epandie bono enya yego tana machika yo eyebono mongale na muheni batebire bono ngo banga bali pandi etana koroka na gusi yani eliyo mu gusiya goteba buna egento gyasokira bono moga no nyoro mo no ko nyoro mo to tikiti ate bona gakina na komanya ngo to manare nje na bongo gore gita je na bongo gore drums je gakina bongo gore nene amplifier je na bongo gore mixer mongale abango chigwadi tolerende ko chigwadi tole video ya benki ya mono to peke namba ya mongale bono lakini karaba ina namba ya mongale kalya karaba ange namba ya ena namba ya negere 07 23 581 791 07 23 581 791 ine namba ya ne advisor naye kariwe namba yawe yesimu enamba yana neria abantu baminto bamanyete bankakire ku US what ngakire 0725 33 40 61 0725 33 40 61 inero enamba ya advisor ende bono twa imokire kirwanda ngo jakire kuboka
nduri kujikonyari etaidinde ngao usema no samia yo taitanyere bengao nabera arupere no nabera arupere na bwe ngao na bwe ito atena to sina story yeye te gocha kirwanda gocha kietarinya no to erieta lakini abantu mbaje balia bali kirwanda lakini to erieta to tene form ira ne ese ewe ni ria kirwanda yari era babiri ni wana mashabiki moigwete epandi bakitonyore epandi ya gusi egoturusia rango yo musiki ayetiana ko boli monga egentongira abatanya goteba kere Nyamira yari ko igwe district kere Nyamira yari ko igwe district moina achitera ayi mukutano le ekere nyari geti ekere geti ya no mo yachite kere Nyamira yari ko igwe district omwete ko tera mieti no Umesikia wakiimba kwenu hivi sasa, umesikia wakiimba kwenu hivi sasa, ni vijana wa kwenu hapa nchini Kenya, ni vijana wa kwenu hapa nchini Kenya, toka kule mzee kwani wetu wa Nyasa, toka kule anakere no to mwake tegite mwake tembra mongare karate karate kata ko jirimia Mojari ili moja sarastene dekule. Moja karantato bimete. Aba bimete aba mure bisora. No mu muroma tata aye personality na beya. Arisi ako korigere liga. Ata imondo gwateliza okukunyu. Ako korigere paka kwa no mu mura. Nengakie. Neji speak chia bekire. Ngakie litenge ya lero. Nenga. Aba ti president ya direti na bakwa abante besara. Moja ale kubeka kabisa pasa ini. Wale to baigalio. Monda tamne dire ngaje. Raisi. Aliso mana wakora ikazi kwa juisi mwe. Nyamira. Muju mana wakora ikiara ika. Ayo da. Nambari moja, biashara nambari moja, kulima nambari moja, na nyayo nambari moja. Agumoi ga karate nungweli ya nyayo nambari moja. Akora dega. Mongare ndio kita. Aye. Ndege tani. Raisi wetu karibu. Karibu wetu Nyamira. Raisi wetu karibu. Karibu wetu Nyamira. Na saito diri noa. Mabale bonse. Mabale. Mabale bonse. Yote karibu. Yote karibu. Yote karibu. Kanzurazi karibu. Isinadeze karibu. Ati que te monta isso. Aya. Onde vai vai? Ingo. Não quer dizer mais de protocolo. Kwe. Mbona kuna bange? Ele pone tu kwati kisingi ma. Na ndio aitoka Nyamira bwana ngisi ya renga nene. Kama na chama. Na ndio aitoka Nyamira. Ngato ani pose liga. Idea ya lisiko chikobugia kere district ko Nyamira ngayaro. Etu atebe tikumuingo chakare. Tukaburingia go chakora. Na bono usi abeire nene. Nyamira ngwata nwere chiche sobo. Omugaka na arengo orikurukwa Livingstone atebe marita omwigure. Nero tete nteberi umumuro yakija. Umwano ingo igumbu yakubugende. Bono na tebo kerete tugaje kubugende. Akamotebya inju moje na maguri bakamotere ikyare bintu bine nyiko tembu yamire kera isa guri kera tebu ntwaje terende ukaya na nyomba ona mungana tukara nyomba ko yake taiga ama tukarenga atiga ikonya abere twaro sa 2 days Kya rasa ti ke ini emergency chinga kichinge ini emergency esa nere to apate lakini mutuko aba tware gotera nyuma tutarabe kubone twakoreta ukutogo jigotere geti nkware ngoko ugotanga gotera tware gotera bachumbe bachumbe gotera ukubona kutwabwate lakini bono emergency ekagera tugateba nga Nyamira itene naigwe kerokene naigwe bakaikong bwana keranye kiakina uitere ikong tari bintu byoko kage bono mugacha moingo chakare bono moiga gocha tukaranga ukitokorosia
twende tumubugeria ari twende tumubugeria ari asere nginje yoko tonyo na ndagira tukanya nari kwa beru kuya tukakore ko nandi bakakore ko ngwareke gojiko bare ko no kwe geti ngwareke goja abantu bagatenga bakabona tukateba ko tero kutika to no kutika to koire to record egeti dateke gima aje itakokwana sami ekarengo kotene getie kegime kianyegera timbe kere moya te gerogotero inki moya korete mongaru ise kuinyora moine pasare ebasa bayate ngaete nali sia tegera kore go sia nayo ko egwa nayo ko nguna ko bata indu ngi material kwa matogiria ko imuka kurwario moya kaimo utane pasa yayo ko ata kamo pasa otenga yake ko ege pasa yayo ira no ikara bueno twaru oiga kuji barere ngachire ko bueno igara kwa iru bukomi igo kwa pesa nyingi mwa nyingi lakini tukajite kodiera jara bintu kete bya nyumba kisuburi tukamenta bintu kete birito tabwate nani tigategara isota to ko uniform ki uniform ban ki akorete gasingiya for aki tegante enari bagari ya benalisi kishona ko perform arenga lakini ari bagari tangani ya perform iri mutu president ngaki alisi kerare go tambo ya dana abamura muishiki nande bano uri busia onde ngimoko kwana kwanza mbare ukwana ya wekes president yange izate president ya sikire woja koera niga tali bono toko tagi ndoko kwana lero na bwegwe so amaskani na renge yo kare na wale arigo na kie kitu arengere ngatia tokoro musiki uri umukuru boli buno renge mate kare amasabiki ari kare terajiba baka nyomba amashabiki oro teti minji arengo bona agwetanda aje bako agwereza bunata gitako Tinere en cordio chomo iso. No. Naki alisi apate Kiswahili kia. Mugura kai alisi Swahili. Nege songo. Ege songo hapana. Iko mnajua kile lito erete. Ndiri speed. Ndiri siviti ko. Ena hotela kinga. Wewe. Ekitana kikere kiti. Wewe ngege wao. yetuba Inajuba ya Fanta. Ya ichuba. Ke. tubanera Ejuba nera kuno moitire. Sami. Mbona ni ngote. Ejuba nera kunege sumari. Bon omwaka. Beka. Ejuba nero montrero. yara ko muira ba Ejuba Fanta eri bwate mbegere ko yita. Tari Fanta ejijara. ojote mekora nyaka bano tera abantu bakubwiye bita ojote mekwa kwekibiri gusinunya Ejuba. Tonya. ko bwati piti eje ya ebona Ono igo umwitire kare. Inajuba. Nere yo. Ejo. Twegwe. Igo ne bekire microphone ya agwa ke makiri bakotera No agwa alise maiki ya koterera. Alisi. No hago Eni alisi. Omoitire. Lakini umwitire arase maiki. era agwa ke tibeyo ya bugari okugoro Ya mga dio ke maiki yangu sa. Igo mon studio morning nje ngonde. Wewe. pero mondale ndete Pero montale ndika. Bona kwa alisi ngakiera. ngabana ngara Agubono ga atara bwana era bono no kunyo kutaratara iga. Akoko. Opa nyakara kase maiki. Nendo na aria. Amanya. Aria. ni tatero mwino no gotera Igo nangwe prepared. mwino no la bwa ko na matoto Ezi wetu karibie. na eronye to jiona ko One madari igo mono estadio mono irenge nje Aje ngonde. ekiyetegete. Egeti yekigima.
Awa bajumbe batenenire. Abachumbe bama atebe marite bali. Babo okyo mama. Atebe marite. Abo boja. Ngabo boja. Boja sawa. Wewe wata na kaijuba. Iyo. Ai. Wewe jua. Na tena ongeni no ale. Profesa Ken. No ale. Profesa no ale ngao. Wewe wata na nekwere Nairobi. Iko mata ko sani ko tero ko kwari ko study mo mangana ayaere. Lakini bono ko mo abono na ko ngiri studio bono. Eka tu arwete ke tindu ata te ngende ke gianye ke dia bantu bono. Ebeke botio. Eka jakurio kaigo. Tu aroje ngatia bantu bagoka ngana. Kwa manena ya kongosoka bono na bako. Na bako kora. Bako biyo. Wow. Ayo onge baki. Iyo boria na rio gutu ohusa. Ya. Ya bono. Mara yo mwa ira mandu. Baka tukito manga togende buga kwa mate. Tumo bugati nera totevi. Niyo nabugati nera nabugata mangana kete. Nabugata mangana. Ekiagera no mogere lakini kwa tumbo sikio. Ai. Una togo igone ra kubikira. Nyambo ndona mambi. Nera kura tubika katana ongojuoi mumefika. Ai. Etogo kabondo so boraira. Togende njire kwenda ndo sori. Tuwaikire so kutaja. Chiro ya wangu kutaja. Ese chiro yabo. Kubondo ujo kuni na about 100. Mungkin kiagera ini bakali abera tu ako. Ero kese ni sako. Sako orkeshe. Esa nere kunya kurigi anda. Ini musbat dulu biasa. Ini murugio menecha mururi. Nyaramba kwa ga ali nero bisambe. Kara esani yeye alistato litumonto. Esani alistato litumonto. Lakini kibanye terete omusubati bwesambe te. Murugio menecha mururi. Menecha mururi nsa nyaramba kwa. Wadi nini basi alikuwa nyaramba kwa. Nyaramba kwa omukai. Murugio bwesambe. Na sambe kabisa. Ya. Samie toa de mindu yuko no man. Abo na kujikoya. Kuna lengo mfanya biashara? Mfanya biashara Mkongo. Akao muruga chibesa. Bwana na mwete. Ndio bwana ndio kama yengi ya rita kaamua gwesamba na moteka. Mwaji mukani kuna gwesamba. Bwana ndio ajite mwe ndio unajua lingi. Nyaramba tata ndi twale ngiko. Akaira no murugio na ikoreta. Atuwa kibrengera gidi. Yabo be kunetalenge. Nyumba moja agisa ngobera kaera. Akaira. Akitira kianga muna bigiti kianga makuta ageta abagiti. Abang mwaji mwaji makaende tuni ya Nyamira karibu Nyamira. Mwaji teka.
Otero kuna kina kiarenge climax otero. Wana toka Bakakeba, baje batere iga Okokonye kwa Rosiri. Okokonye kwa Rosiri. Wana singende sani ya babuango tokaranga. Nyoja ngodiga lyo ya tambe. Lete climax. Ebintu nebyaito. Totera ligende kembe tokutiga liga totera yo katwakoni. Tokatera egende. Bana kakyabe kiya. Tukana tukakebekera nibyo. Ai. Wana tukare komiti kimayansi. Amangana ukabona chinjitia. Amangana yabona tu atere kae kisi tukayana maya. Tukara ndio tukubeke hiyo. Kosa bindone je. Tukakujire. Kina kia rege grey mars je sani yo musibati. Ekene kile grey mars. Wana tukakebichoria tukara atere rege. Tukara atere rege. Mateso nendo mundara kwa demand lero. Na watu agana. Kama te mnyewenge tande ko. Ile zani ingia mpaka eteoni. Tukabeka leo. Ndija onenge tu. Ngoja kwa sasa. Ilifanya. Swali mwingine na wewe hapa sasa. Ni swali mwana. Mugeni kana kana asesanye. Umurugi agatwara ebirengere bire ebyenge enyomba gikwagachwa era akarora boyo no mugakuyo no murugi ndawe koreta kibesa go sabagachiri ni nyumba ntamete nyumba tari kuraira na umugakuyo enyomba esengire yatokeire igatwa agache nyomba ndenene erekera ko mutune leta kibesa tujikoleta materials twagacha akaroro mwako twale brand no mukungo na zikoreta aso nyumba keitira mabuta akake meneja erekera kwa kataba tina kwa tirende tabuate kuruga sesani ene pato kosemgetu abarugi bako make decision chara chinyenge chimbe tigora achira gendroti oyi kuno musacha musacha okori goso chire kwa mana kwa muso kwanya wakiro musacha ne oita waita amwa katawa de magosa musa kwa de magosa ose tikatunyonjorega nonyina abagaka aba nonyina abaganga ngo akabara ngo itabara abarugi space nero make decision ya bwangu atara kuchunguse gento oita egente karoko te busami ekoro muchinga buna tuigwetu okore disa okore ngora karunyuma ngora maite siku ya mwezi ni 40 aita kwa kana na make decision yembe yona bangina tika baenda ngora obwatia okonyora kweli umuntu yongo jokora rega nabakumulipukari oriata no mwaka na arode nerega no maana oso no bulimo bona umwaka na bago tu na bakora umuntu jokora gendo bunago tutukana lakini tako make decision byo kana uyibona ngo korari kujuwe kora ya yambu baminto natokwana mangana choni alisio sababu kurumani paka mara na nento kaendro kunya kwa na si myaki mengego because he's a rich alifanya kitu ambacho akitawahi kufanywa na mwingine ila yeye afufuliwe kutoka kwa wafu.